Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Animal Welfare Board, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying jong ka Sarkar Padeng, kala karpat ikipat nong siyong kari India ban rakia ka katsaw tarik urampang arjar at kulay, kum kata ka kau hakde lani kasngi kudup masi. Kat kum kasiti balapan sa priang laong baka masi kadai ubut dum jong ka culture kinong India, kapin im ya kajing im jong ki, bat kayo ka kot hapo kari barok kaway. Laong ru bakarukom im balabut nadu men barem kala jandu no na kadaw jong kajimbut teneng ye ki culture na ki wei kiri na kapur syakapur. Kajing penbut iki dustur jong kiri nong wei kala penong iki dustur kinong muna bahkan sedang banja. Namar kajing yo jing mentoy na kamasi ban kudup ya kamasi kan wan ra ya kajing kemen shimen bat baro lang laong ka Animal Welfare Board of India. Kala kentu namar kata ya gitu baro ki bait ya kamasi bakin la ban rakhi ya ka khasaw tarik urumpang kom kasngi piam masi bat ban bu ha ka jingmot ya ka jing koridor jong kamasi ha ka shithi la ongru bakani la pen mi da ka jing menjur jong gi bahalor bat da ka jing batha da ka tanat jong ka Animal Husbandry and Dairying ka tanat jong ka Fisheries, Animal Husbandry and Dairying ka khasaw tarik urumpang gade ka sngi ba ki babun kirakhi ya ka kom ka Valentine's Day. Kadai ru kasngi balatip kum kasin Valentine's Day kabaraki pendan buram yu Saint Valentine ubalong uwe ni martir kabalang Kristan. Hoy 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoy kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkelah